Talamata foi! Lehaapoto! Tupou-mo Lotuma mafi. Tamai mo alo me lau mari mani on. Tulo mo fumaka ko to ia futuna. Na mai tala malo fonua. Tupou-mo tu ia Tonga. Tupou-mo na mai tahene kuine ofeina. Na naspau tuwa. Tupou-mo pilinis kalau ni Tupou-to. Na mai princess kalau ni sinai takala. Tupou-mo tahene princessi sa de mafile pilo levu tweet. Mo ho ek. Tupou-mo ek paremia Tonga. Samuel Aglispo hiwa. Na mai kau minista o kabineti. Tupou-mo ek se falealea. Ek no pe Fakafonua. Ka mai kau me pankotoa falealea Tonga. Tupou-mo kau takilotu. Ka mai ngai funga waka lotu. Tupou-mo hakotoa o whakatapua. Amatapu le ka ma hatafonua. Na whakatapa fo ke Tonga kotoa mo mea mai proklama koen University Loau Lepa singa he fufungai fae ngai tamai tamai tau whanau hakotupu fonua. Ko tau tofia whakautua mo tuku maka te tau tōru ke tau tau mo teu ke kahau. Ka kore mua ngofua ke whakaatanga mua ke whakahauka te proklama koen makehe University Loau me mananga ke whai hata noa pe mo pule lahi aku mai hene Viliami Professor Siosiua Lafitani ke pule lahi ne University ai ko proklama Viliami e whakate whito e ke anga o University mo no whakatuu pa me ngahi tau mua ke ne whakahoko e kau tangata pe koe poate pe University Loau. Koe aku whiwhia pito siwa, e whainga maari koe ni, whawhitai me ke eki, ke mauiwi me ke whainga ngai whaitongia koe ni ke whanua koe he kake te whakaloloa, ka ke kamata tarano mai mua ke anga e Fakakaukau koe ni ke whakatu University koe ni Loau, pa mo e whakatu e kau poate, mo ngahi kakai ko tūlahi, ne kakai una os mamawat, pa puea kakai koe mo e ngahi whetu ko ta pe mamani, ka ke tarano mai mua ke pui tua mo kamata anga Fakakaukau ke whakatu University. MALO vito Lehaapoto. Pea kukure pe ke u whanga e ngai whakatapu pe mo i tala malo e whanua ka ata ke whaha tatalanga ki he whehu i mahu inga koe ni ko ke tuku mai pe mo e whoi polo makalama makehe o kutahanga whai ko inga ke ulawa ke wahe wahe pe mo e hoiki pe mo i kakai e whanua ai whehu i lalahe tolu whawhai pehe Loau Tupou-mo-Lotuma o pehe na tau hau me whe pe ko haiki tau tolu pe koe tau whono ngā ki whe aia koe ku wakai ki ai o ku hoa au pito ia pe mo tau talanoa koe ni ki he whakotuu mo siate wholau pe mo ngahi pui tua e whakotuu o University Loau. Aia te tā nofo rewa e ta whamamawha i he ta whaakawhahistoria e tupu mai a Loau. Pe te tā nofo i he ngahi kaweinga whakaako, pe mo tui whakaako ai University Loau, pe kou whakaapa i heni ki he ngahi Fakakaukau ko toa pehe whonuan ki he ako, ka e whaataange ho mawhanga ke manofo o ki i wahe atu. Ai kaweinga mo anga ngahi uhinga na e whau mai Loau me i whe pe ko hai e Loau University mo ha Loau i he na whikau aki pe ko e tau whono ngā ko aki whe. Koe kamata koe nea Loau na e kamata ia i he taha hiwa. Aia koe whotu koe ni e Lehaapoto, na whotu ia i Kenpela, pea
ko whakaukau pe ia a aku, e aho e taha na nofo whakaukau maho inga ke whakatuu, ha society vi whakatotolo ai University Atenisi i tua. Aia koe uhinga ia. Pea ko ia nau tolu nau manako ki he ako mo ka inga ako Atenisi, ta nau kauange ki ai. Aia na e kamata rewa ia pea o tā haro rewa ke kau koristu tuku Atenisi, pea mo kau wako pe Tonga, pea mo kau Pālangi, na nau whikau aki mo Atenisi, o mau whakataha rewa ia kia inoke Profesa Inoke Fotuakau ki sene mo kau koristu tuku ai. Ai toko ta hai ko Penlangi, ko tui a fito e aho ni, ko lolo, manaia. Pea mohani ihi kehepe, sea slavaka mei ken pela, kinton mafi, ko kau huitua Atenisi, ne nau kau hono whotu, ne kau pekiai a Profesa Augustino Mahina me Nusila, ko toke tā Langitoto Helu, ko Rivanisi, ko toke tā Viliami waske Latu, pea mo hai fua hei kai ke ulawa whakalau ka kato ki nau tolu, kau ke me tangata pena e ako whakataha mo Profesa Futahelu University Sene ia Profesa John Anderson tangata ko Dr. Max Remoldi ko ne o si mama o atu. Pea i Tonga nina e pou ange ai a Tupou-mo-Lotuma i Lavalu, ko toke tā whaiwhekau mo he noa puloka. Pea mohani ihi, toke tā Viliami manu. Aia ko hani ihi na nau pou ange whakaukau. Pea iai pea mo e whaahinga pe, ko hange ko Nusila, ko manatu ihake ko Profesa Starek Finau, Profesa Malakai Kolomatangi. Pea mo hai, kai ke to e ka ko whaahinga ia ko manatui, ke o hake e mahu inga, e nau whakawae e fo i society. Nā mau whakataha atu pe aloto rewa ai kau koristu tuku Atenisi mo nau tōna i ai me ngāhi ako kehe. Ke tāri ai whakatuu a Profesa Inoke Fotuakau ke whakahingoa ko Loau. Ai pia maore wai foi ulaki hingoa ko Loau Research Society because kau taha whakatotolo ai Loau. Aia pea pou lahi kia University Sene, koe taimi ko ia, tā iwa ko ia nang lotonga ako ai ko toke tā. Aia nā nau pou pea lotonga ia Inoke Fotuakau na e whai ako ai e filosofia. Na e pou lahi au pita University te whito ki e kau mui o e Profesa kon ko Anderson na e whai ako ia futa. Ke pāo tolo aki he koe mea Atenisi. Kake, na e tui rewa inoke utoton ke whakahingoa ki a Loau, he mahina mai me o tautala, koe atamai ia mo atamai māsila mo matuitu ia o tau historia, na e whaiwhare ki he whonua, i he mea whakaetu i, hatu i Tonga, hatu i Takalaua, pia mo hatu i Kanokpolu. Pea i kai ngata ai ka koia na ne whae u whare i ki hono whakarere o e pure anga hau. Mahu inga api tuke he ngā aue lahi na e whenga aue aki ai moe hatu i. Ka koe atamai ia, pe moe atamai matui moe atamai māsila e haalo au na i uhinga ai, hono whotu. A whotu rewa ia o hau e Foi Society ia me tahi vehiwa, whae maungahi konferenisi. Pea kono fufua tau mua ana ia ke pātolo aki pe e maungahi ako ho maungahi malae o whakalolotoi. Aia koe mea koe nei ulaki hulu i ake fo i kautaha. Pea whotu marewa e inoke ka te au. Mahalo siua ku mahu inga ke hanga nofo to e whaiha o sio ki a Loau. He ko auna me whai fo i ngā aue. Pa koe whai ngā ako ko me ngā aue na ku whai ai na me koe kua ko ka na ngā aue whakakontureki. Na e lawa ki uto e whai e u mea ko ia. Pia kamata rewa e ku nofo o whakalaulau loto pe mo whakakaukau mo whekumi ki he kau Loau. Kai ke,
Lere mai ai society fa mau conference la he ua University Fakafonua Australia e niu. Pe fa mau conference ua University Sene, fa mau conference taha i University Okalani. Pa fa rewa mau fuafua conference mai ai Loau Research Society ki heni i he wā fe maono. Ene fa he mamaloa. Pe aku whakawha bete o nofo whakaukau at kia he ahoni. He goe apia na e whakatoka ai e whaiwhikau toke tā moritoni e ako. Kai whai ange ai kau whakotūtū o nge me hene o hange ko sina waipuna, kei mo ui pia sina, pia mo te vita waipuna ko ne MALO loatu. Tupou-mo-Lotuma i Lavalu, ko ne si MALO lo mo Tupou-mo-Lotuma, ko nau tonu na nau whakotūtū ange pia popo ange ai whaiwhikau toke tā mua noa puloka. Pia mua ni ihi i he Siosiua ana. Ka kau tuku whakaukau atu koe e Lehaapoto he ahoni. Ki he taimia ni ihi mo e tā iwae ni ihi o kai ke tau whakatoka ngai ai mea o hoko. Ka e osi ngā hitau pia tau toki sio atu tana e ai e uhinga e hoko e umea. Pa koe konga maho inga whokia au tau alu mau pe he tau talanoa mo Tupou-mo-Lotuma. Ke tau alu ki ono aho he mau mea fo i māmaia. O koe ke tau whaalawa sio he lolo tongani, hange koe nere mai e lo au. La he umea ne kai ke ulawa au ke sio re rei ki ai he ne hau. Kau tok no fua whakaukau au tupa au maare e ia pau whawhetai pe ai. Taime ni i koe ke whatoka ngai. He goau o kou taki mai e fo i whanonga e lo au. E tuku kehe a professor i nau whatuhua kau. Pea moe poa te e nau pou pare tua ki a te au. Me he kamata pea e Loau Research Society o au mai ke Whakatua University. Aia nei ai rewa ai Whakatua i noke kia ki mautoru. I he mahino koe e mau hau pea mahino te mau lere makehe pe mautoru mi Atenisi. He ko mautoru ia e makatu unga ia i he wahao pe. Pa te ai pe uhinga kehe ki ai ka na mau nofore mautoru ke mau alu online e mau ngā ue ai Loau Research Society pe mau alu online pe wahao pe ai university. Ai e te ulawa pe ke pe he ko mau tolu pe ko tau tolu he ahoni na tauhanga o lere a ki mai ai mea koe ako wahao pe he whonuani pe koe ako online. Ko fofoa i mai tau tolu ia me tahiwe hiwa o toi whakapāki mai ka nei ai pehe i noke ne anga pe ne ki kite mai mo ne siololoa. Ka pau e alo e tau fo i wahao pe i he Loau Research Society o MALO hiange pe a iai e ne makatuunga lelei. Pe tau hanga rewa whakotu e fo university online pe wahao pe. E na iau mai koe ke wā whihongo furu. Na whai rewa whakakaukau ke whai e teu ke whakotuu ai fo i university wahaupe online. Wāwhe tātaha, ku mautoi konferenisi rewa he department a Lao i University Senepe o Nautari, pe koe taha e Nautari koe fo i sate wholau koe a University Loau nai pehe, koe ako ke whakakaukau. Aia, koe ako, pau tāna ke atau ki ai, koe fwoi kupu i rea ai a inoke, whatua kau. Pau tāna ke atlewa ki ai, ai fwoi rea peu nā wā awhi koe ako ke wawanga. Ai au kau hawa ki rewa ai lea koe ako ke whekeri, koe ako ke whakakaukau, koe ako ke wawanga, koe ako ke hakiri. Moe hāfua e ngahi kupu rea koe au. Kai ke na e whairewe konferenisi, koe mea koe na e tālanga i pia whai mai kia i talanoa lahi a University Sene. He ku te eki ke toi whakailonga i e ha University ia ko e nau kaweinga whola au koe ako ke whakakaukau, pe koe ako ke wawanga. Koe University Loau pe i mamani, o kune o mai e ne filosofia ako, pe koe ne kaweinga ako, ke nofo he foi kaweinga ko ia. Aia koe ne hau, na kamata pe he tangata koe ko Aristotolo i karisi, nā me pehe, koe whaikehe ke anga o e tangata,
pea moe mon manua nge koe whakatapu, he ku lava e tangata o whakakaukau. Na ni ngāo ake whuirea whapapalangi ko rationality. Aia, ko Aristotelo na nehanga fofoa i maia, pea ko e wakai koe ki Tonga ni ki he haalo au, na e nofo ai fo i whakaukau e wawa ngā he haalo au, ka te utoki lawa i kia anai, ke uwheka inga aki koe ni, pea moe uhinga i koe nofo ai University Loau. Malo siu ko ki huat kata. Ko mahu inga pete me kena ke kamata me aki Tupou-mo-Lotuma. Ave toho mai tau Fakakaukau ke tau siu pe na tau hau me fe, Pako turai ke tau siu pe ke foi ka venga ko pau ke tau siu ki mu. Pe tau siu ki mu. Tau siu ki ono aha. Ki hanga tuku au mai pa ko na ko fia dara noa ki hingoa ko e lo au. Ki loto taha koe homo poate ki whakahingoa ke ai lo au. He koe lo au ka ngai mea nei hoko i ono a. Pea koe mea ko ki whakawawa pe e tio ko mahu inga ka teo ai ako ke whakakaukau. Ko turahi koe uhinga tatau ia nei urak wha, Tupou-mo-Lotuma. E ne moko i koe ke o mai a Dr. Moritoni. Aina ke tala noa whaka Moritoni. Conference na fai MALO ko nga na o se pe ako itongan ka ko elementary ele fo papa rangi pe ko ako lau to pe mo ako lau kong mo ai os mahino na pe ako ka ko tara no fo ai ako ke Fakakaukau o te maronga nge he fai nga ako ko na fai time ko ai ko tu la ko uhinga e finangalo Tupou-mo-Lotuma ke o mai monitor ke te kamata fai nga ako to maronga nge ai ko pati tunga pe ke to whakamara mai he ako ke Fakakaukau hange ko mea ke o si tara no ke ko mea la he hoko he university pa mo nga ako ko wakiri mo ngai mea ko te ki whakamara mai pe he ka venga ko ka te toki whakawawā ta hoko atu ke ngai koe ako koe nei whai he haalo au kata ki i whanonga ki ai kata toki hao. Koe ako kou mahena mai ka te aume nei whae halo au uhinga i koe e tau toi hanga o whakakau mai he ahoni. Koe ako ke wawanga. Pe ko hono whakarea mahino he ahoni, koe ako ke kikite. Pe ko uhinga ni e Lehaapoto pehe. Koe kupu i rea koe toka i maananga. Pe tau whanau no koe toka i maananga. Koe uhinga ia, koe kikite loa, pe koe ilo ai mea kotoa pe. Ai koe uhinga ia tau ngā oe ake ai ahoni ki he tau otua koe ni he lotu fo ou he ahoni. Ka koe kupu i rea me he api koe kauloa auna i loa ko maananga. Koe uhinga koe nei ai ka nau tolu, koe inga koe lava ke nau sio loa, mo nau me sio he taimi uwhia mao hatoa he ngā hei haatui, ke nau omi ha whakakaukau, ku whakalau mahe lo aue u mea koe ke ilo e he whonua. Pea mao le vai ko puirea, aia koe whahinga sio o ku whaalahi kātoi. Whakalukufua, mo whahinga sio o ku loa. Aia ku uhinga e ngā aki ai kikite, pa kono whakarea e taha koe wawanga. Aia koe whainga a koe na e whai e halo au, pe toki to'o e fo i rea ai, hange koe kulawe ki ai. Koe ne au mai koe ki ai ka nai kai fo ke mo vete a koe a ke whai tua i he whonua i he kuonga he halo au. Nai whai be i maananga i haa mea. Aia koe ne hu mai koe ai kaumisnare, na nau hau me uwako koe na ke tala noa ki ai, o kamata whakawae a ke e whonua. Pea whakatokanga i rewa e Tupou-mo-Lotuma, kamata whoki ke ne ilo eia ki he hanga e a ko i muri. O ne hanga he tu i o Afeaki, o ku ikai koe ngata e a ko. Koe hange e a whakawhi i loaki o e a ko, na e whai i he kaumisnare he kamata. Ko hono introduce, rea whapalangi, pea wakai e tu i, o ne pe, koe o se a mea koe ako, pea ne hanga ia ilo i kai. O koe e a koe o ku mahalunga hangi.
I hanga e ku hanga mui le rei ai anga e tu funga fonua ai ulakfa. Pe kaure wa me kau misnare hono tari le rei ke tukuange mai ai fo i pai o nia ko ni fai fikauto ke ta I kan moritoni. Pe kone taimi kona e hu mai ai na e moko I le rei ai finangalo o tui ke hiki I ki he foi le volo tau potu koe o ku pehe o ku whakarere ake u university I Oxford mo Cambridge. Ai pia hiki I rewa ki ai. Pe na tau alu ki ai he na e au ki he whaaki mata I tohi I he whainga whaunga ako I a koena e whakarere moritoni. Kana tau osilere pe tau tolu he foi senturi taha hiwa. Ta taha pe me he rako toka mua o tau ki he university. Aia koe foi mea aia o kwhia mau ke tau whakailongai I he Pasifiki, I he tahe moana, na amoe ngā he whanua lalahe o māman, I he foi loto senturi taha, na tau whakotu ai ako toka mua, o ta taha pe o tau ki he university. Aina e whai he korisi I ko Tupou. Mari Pouvalu whamatara, ko ngā ka tā iwa, ko tura ke tā pia mai taimini, ko university ko ne Loau he taimini, ko anga kulawei, mo whakatu, o kutaukau he o grupo pe o university to la habi de mama ne que tala no me mo que anga sui Fakakaukau ko ia io ko te tato ki foki ke tau foi konga fa historia ka fa o hanga o takitaki mai e tatalanoa ai hau ai Loau University ka ko fietari ate me ke o mai e mau inga ai ko tu ko e tai mini ai Loau o koe tau waa ai tolu. Aia koe waa whaka university, koe waa ai haa Loau moe haa, pia moe waa ke tufunga whaiwa me nima mea. Ai koe whai waa ai tolu. Pia o ata ia ke hu mai ai hataha pe whanua. Te ke hau pio whiri pe ko whē te ke alu ai. Te ke alu he, pe te ke alu he, pe te ke alu he. Pia koe haa wha university pe o ku ai to tongi resi sita ki ai. Ko ngo haa ko waa wha university ko haa pe mo tufunga mo mea o ku polokalama ta to tongi pe ia. Ko ke wha to tongi ako ko resi sita pe. Ko tu ko university Loau he ahoni o ku osi area pau e u mea wha totolo mo university Australian Catholic University, aia koe University Katolika ia Asteria, Fakafonua, Sene mo Kempela, koe tau area pau ke whatotolo, ke mea koe social justice, o ku ikai ke whahatala noa ki ai tongani. Ka mahu inga au pito pau whai ngā au e kemo University koe ah no Siosiua tongani. Koe University koe ko Stanford, o ku osfai tau area pau mo ki nau tolu, o ku lotonga ako ai ki whewhine koe ni ko Esteri Hafoka, o whai toke tahe University Stanford, o koe e tau area pau ki ai, Moe a koe e toka taha koe ni ki ono whai longa maalunga he diploma. Pea, moe ngahi University Kepe, Pasifiki, o ku whengao e aki whakae fo I tangata pe, Ange koe tau poa teu, koe ai a Professor Malakai Kolomatangi, whai whengao e aki moia mo University Messi, ko Professor Starek Finau, pe mo haifua ai kau whaitotolo pe, koe University koe ko Kent I Canterbury I Isa I Britania, nau toku mao ai whetutaki maki nau tolo ane po, I he nau whiawhia I he tau whengao e aki. Pea oku nau ngao e ai lahi aki ai u whakaukau na tau tuku kia nau tolu, nau tangata ko Dr. Mike Plotrek, na I heni I he tawhaaki o health. Koe mea e taha koe University koe ko Quam University Foundation I Itari. University koe nina nau whotu he taha wha, pea nau hanga whire fo University Fituua pe mei mamani.
Aia koe fitua koe au koe University mi Afrika, a hahake loto pe mo Iulope. Nau whire fitua pa na nau whema o reo ke whire fitutolu, ke whikea o fitutoru. Na nau sio mai rewa ki tahi moana ke Pasifiki, nau whema fo University taha ki ai ke lava fitutolu, kai ka hangea fo i Federation ni ka nau hanga whakotu e fo University koe Guam University Foundation i Itari. Na nau sio mai rewa maa e lo au. Ai pa koe whakakoloa e ka tau tolu, pe au tau fitutolu aki ia, pe gua e tau website, pe moe Guam, pe gua e tau PSI, pe koe fo i fitutolu koe au tau whengau e aki he ngahi uhinga ke hoi whaitotolo, pe au nau hoko koe pou, whapale tu ale rei mai ki he tau ngāue. Aia mahalo e Lehaapoto koe fo i hulu me alalahi ia ko whaamu ke o atu, koe ngā koe whehui koe ki he anga e tau whekau aki mai ngai. Koe University Pasifiki koe na Tonga ni, o koe e mau te watu ke mau whakalere pe a mono tare kita, Dr. Siosiua, ai fo i polo kalama ako i he tau fo ou, e tok whapapau i mai me he University Adelaide. Koe o mea ne Professor Tankina Steen, koe Palestinian o e tau Tonga Research Association. Ko ne omi ke au mo Siosiua ke masio angepe e whakalere fe fo i polo kalama whakatonga koe ni ki he kau whanawaka me University Adelaide, na o mai nau whiako ki Tongani, pe mo rea whakatonga, ka ihe rea volo maalunga whaka University, o hange koe tau polo kalama kou whakalere ki Stanford. Pea dai loto pea Siosiua, ko ne whapapau i mai mea kotoa, ke whakalere he lo au, ka nau hanga nau tolo o mai a USP ke whakarere ai whai polo kalama koe ni whafufua ki siulai. A koku ki lawe bia ki hanga e tau Fakakaukau aki, pe mo ngahi University, nga e rea maaria ia Professor Futahelu i Tongani. Pa kou whio atu ia, koe ngā koe tata i wā. E nei pehe Professor Futahelu. Nai whai e whehui ki ai pe ku ilo ia atenisi i mamani. Pe koe tāri koe a Professor Futahelu na ne pehe. Koe mea whaka University, e ilo whaka University peia. Koe mea whakalau maari, koe tāna ken ki ai. E ilo whakalau maari e me. Koe mea whakaako, e ilo whakaako. He kai ke lawa ke ilo mai he mea whakangāwe e mea whakaako. Pe ilo mai he mea whakasipoti e mea whakaako. Ka e ilo pe e University, ai University. Koe University a ke nau whengāwe aki. Malo po, malo. Whawhiawhia mene whanonge ngai whangong koe. Koe koe ka tatai waka di atbe ki whanongonong koe ni whakawawau. Koe motol koe kāinga whanua ho e ka mai kāinga kakai Tonga. Oku wonga ka motol e polokalama e whiawhini pa ku mo whi ilo toi lahi angi kau ki ngai mea koe whangai whakamatara University Loau. Koe mo loto ke mo makau ngai polokalama e ngai yako koe nungu whakamatara anu e parofisa. O koe whika telefoni, koe ua, Pouvalu, whahiwa, koe landline ia koe University Loau. Ua, Pouvalu, whahiwa. Pa koe aipa moe mobile, koe valu taha, fitu ua, taha noa. Aia koe mobile pene palofisa, Siosiua Lafitani. Pa koe aipa moe telefoni taha, koe fitu nima, valu ono, ua wha. Fitu nima, valu ono, ua wha. Koe tongon pule ia, Holosini Uata. Pea moe whika telefoni o oku, koe fitu, tolu, taha noa fitu. Fitu, tolu, taha noa fitu. O ata apito peke mo fetu takma, ka pau koe hawhainga mea, mo tokang kiai, ka whainga whihui. Pea koe whiwhai ha mo mau kau he ngai polokalama koe ni hako. Pa me ngai tala whakafonua koe ni whakahau koe Loau. Whakaosi pe Professor, peke toke awhanga tuku mai e tau. Koe University Loau, tari pe whainga toko taha pe, whainga tutunga whakaaku pe, whainga tau motu a pe. Ke awhanga tuku mai ake ho tara noa he mau inga whikaweinga koe. Iyo, koe University Loau, o kurere pe ne polokalama hange pe ko Moritoni. Tataha pe me toka mua o au ke University. Pe aku tari pe, o kai kia hataha ia he whanua e ta e lawa o ange ha ne konga he polokalama ako.
Ko kuhinga koe toka mua, he koe ako whaiva, au ka mata me toka mua. Ai e lava nau tolo au, koe ke nau lava au ke haa mo e halo au, pe koe university. Ka aku ata, ku iai pe whahinga koe nau wange pe ke tau whaikawa toko naki, whae mau whaikawa toko naki. Mau whainga ke ako ngā hiwa ta e mea rea ai, ne whainga maari e. Ka koe, ka kai kou nau wange, whae mau semina he whiawhitu site mo e tua pule lulu. O kuna wange pe, o osi ha ngahi wike, ngahi mahina, angeu ke ilo i Lehaapoto. Pe aku nau tau sio pe poko whē, fo i tolu koe ni te nau alu ki ai. Ta e totongi e ua koe, koe ngā we ofa pe e lo au mai po ate, koe, to ta e totongi pe mo ia koe re sisi tāpe, ki fo i kauang ke lo au, pe aku nau ako scholarship ina to. Ai koe tau polo kalama, ange koe ta noa koe ai potu ngā au e koe ne Board of Accreditation koe tongani. Ta mai e simina a Willow. Ta koe lo au ia siua koe fui kautaha ngā oe ofa pe ia. Ea koe lo au ia oi me ka inga, koe kautaha ofa pe ia. Koe kautaha ngā oe ofa, koe kautaha ofa pe. Malo mo mea mai, ka mo mea. Ei! Lama mata foi! Ei! Oi, lulu,